سرکه دروجبا ترکیه دیه یعنی لترکیه بتایبتی جی فرمانبر یان جی او کسی کو دهاتکی وای گلک کیم حیا دست نشاند کن کو روشا آبوری باندوره گلک خراب لجیانا وان کریه لدبارا وان کریه بگومان جعالی فرمانبران و هر وحا خان نشینان و موچه وان یکو هاتی زیده کرن حیا لی ددمکی کرده تماشابان هیجا و سالی تیکو اف موچه گوهاتی بلند گرنجی تیرا نخان نشینان نجی فرمانبران دکه گو بکار بن با آوائی کی دبارا خود روشکی نورمال بکن اف یکشی بطایبتی جبو فرمانبر هر وها خان نشینان جی ل باجارین مزن در باز دبه و روشه تماشوان هیجام در باسی دیار بکرید بن بازرگان و اندام اودیا بازرگانیا دیار بکریجی Özgür Mehmetoğlu mehvani mine Slav bote keke Özgür kek Özgür mijara aburiye mijara muçe mijara bahabuna kelupelan mijara ki serekeli Türkiye yani jitever bigrim naha roşa aburiya Türkiye ti çavadı nırxine kerem keke Özgür سلاو و ریز دنباش خبات خوش شوارا مالاوا دوباره و مکره میوان ام جی پیشنیاری و نرین خو جواکی کم برهف می خود تین برهف دو ام بوارا پارو بکن مخابن روشا ترکیه آبوریه ده خطری کی مزن دا در واسطه به مجید خواست که ایرو به مناسبت و ام جواکی را رای گشتی را هنکی نوچه و آموری که مدابو برهفدو کیف خوشی جوارا بیجن اما مخابن روش نه اوه و روب روژی بر به ختماندن و خطری که مزن واده چه او هنکی خالیوی اوسا سرکه هنه ارگه دستور و هبه از دخوازم هنکی آمور استاتیستیکی بوارا پارو بکم ختماندن جکه داره دست بید که و باندوره کی چواتی نروشه کرم فرم معرف کاره ده کسایتیا آمده دا بله ده 2022 دا ج آمده کلو پله کو دهات فروتان دروای ولاد ده 195 میلیون دلار بو تنه ایکو جهرما کردستان او تواهی عراق راجی 120 میلیون دلار بو ج 2023 دا دیسا ج آمده کلو پله همو آمور پیدوی جیانه کدهات نفروتانه ده 131 میلیون دلار بو هرما کردستان و عراق تواهی جی 113 میلیون دلار بو به تواهی دنابرا 2022-2023 دا 65 میلیون دلار کمبونه کی هیه تنه ای باشور کردستان و عراق مرولوی درجی بنره 7 میلیون دلار کمبونه کی مزن هیه سدم وانا یک جه که ام ترکیه جراد بیجن enflasyon بهابونه کی پر مزن ل ترکیه چه بیه گریدای ویا بنزین پر گلکی بهابیه استا کی هری جوردا پلاوی پر زده رابیه باجا کو دولت ج ولاتیا دستینه پر زده بیه یکم جاره کی همو باجه کو دولت ج ولاتیا دستینه ج صدی 58.46 پلاوی زده بیه اف جی باندوره کی مزن لولاتیا دکه ا گریدای وی ولاتی به تایبت دسری دال آمده او تمام ترکیه جی کلو پلو آمور خوی که دفروشنه دروا به تایبت دریه ابراهیم خلیل دا چون هاتنه وان دا درنگبونه کی مزن هیه اف جی باندوره کی مزن چید که ولاتی کم دچنتنه آن ناخوازن هر نورن ام به مناسبت و دخوازن کو وی ختماندنا کلوی در رودایه لنگ گزو بر پرسیار ولات ترکیه جویارا چارەسەری کی بینه که özgür müjarek heye ezji dixwazim bêjim belê wan da zûbûnekî çêbibe müjarek heye ezji dixwazim bêjim kekê lê ji firotana dervara çêbike belê müjarek heye ezji dixwazim bêjim yani niha jalî herêma Kurdistanê jalî hikûmeta herêma Kurdistanê ve jalî berpirsyarên herêma Kurdistanê ve her dem hatiye xwestin
کو پیوندین آبوری بازرگانی حتی دانستاندن لگل دیاربکری لگل آمده گلک برفرح بن تو زانی مثلا فروکت ناوینا حولیر و دیاربکری ده هبو هفته جاره که بود دیرک فروکه دهات او فروکه چندین جارانه حرما کردستانی دخواست کریه گو بی اکتیف کرن لی نای اکتیف کرن گلو دولت بخوشی آستنگیان جبوی دانستاندنین حرما کردستانی و دیاربکری درد خط تچاوا دبینه کرم براجان راست وجی هانی زمان دم بوری بردا دجارا یکم جارا فروکه ج آمده دهات نه هولرش دهات نه آمده افتشته کی گله کی باش بو ولاتی کو هم ج باکور هم ج باشور دخواستن چون هاتنه بکن هم ج بو گشتو گزاری هم ج بو بازرگانی تشته کی باش بو پدوی بویا هه لنها حکومتا ترکیه دولتا ترکیه جبو برجواندی خوی سیاسی جی هنکی جارات لیدنری دوی چون هاتنا فروکه دا ختماندن چه دبه ام وک اودا بازرگانی داخواست کر ج دولت مگو کی ولاتی دخوازن چوندن هاتنه وان به فروکه چه بن جمرة تشتي كدانا دست ما دبيجن كو نها د تكنيك دا برسكريك هي فروكي ما تير ناكن آن فروکه که هبنجی چون هاتنا ولاتیا بلاکو کیمه ام نکار جخته کی دنا به تکنیکی ام فروکه خوب بین دینوی داره ام ویا قبول نکن ام ویا تشتکی راستی نشان ناده پدویا دولتا ترکیه پدویا باکور چخاصا به ولات دنا هبنجی نها دستری دا پدویا ویج باشور کردستان هەیە بتەڤەهەیە عێراقی هەیە ji rojhelata navîn heye yanî bira her kes li xwe mikir were ku xitmandina qeyrana aboriya Tirkiyê ku çêbû di serî da sanayiya wî ya a Entabê û girêdayî wî em karin bêjin a heremê Amedê û bajarê me dina jî her buha bi xêra başûrê Kurdistan û tevahiya rojhelata navîn li piya maye evî qeyrana aboriyê ku pêdeviyê hemû amûrê jiyanê ku ji Tirkiyê diçin rojhelata navîn bi taybet başûrê Kurdistan gerek ya navê jine ber çavê pişt çavê xwe kek özgür bi awayekî Kurd kek özgür bi awayekî Kurd geldi bersva min çareserî jê rabibîne kek özgür zanê mesela li gor agahdariên me bazirgan jî ji rewşa aboriyê gazindan dikin mesela wekî nimûne bidmete yani mesela mobil telefona difroşe lê nizanî siba dest vedê rewşa wa çêbe yani bazirgan nizanî firotinê bike neke yani pirsgirêkên wî sal pêşa bazirganan jî heye dikarê duê derbarê de dîtina xwe ji me re bêje Biracan pirsgirêk bi tevahiye ne firotana mobayla da di her warê jiyanê da welatî ku pêdewî bi amûrê jiyanê dibînin tiştê ku îro dikire sibê nikare bikire tiştê ku îro difroşe sibê nakare dewsa wî tije bike ji ber wî metirsikî mezin heye di pêşeroja Tirkiyê de aboriyê da xitmandin xwanê dike ji vir mehekî berê jî bername we û hemû bernamê dina ku em beşdar dibûn nêrîn û pêşniyariyê ku me tev dihanî ziman xal bi xal ciyê xwe girtin em bên hêvekî berê behsa dolar pêla wî zêdebûna wî dikir di 29 bawnotê de bû me digot mehekî dina eviya here 30 bawnot 31 bawnotê mixabin win dibînin ku pêl bi pêl zêde dibe û di pêşarojê de wê hîn jî zêdetir bibe yek xalekî girîng jî ez dixwazim bi münasebeta we bîne ziman dewlet havê ku me got baca ku ji welatiya distîne gelekî zêde kiriye ev jî Prima ku welatî sesaka olarak didine dewletê serê kesekî 7500 erê Tirkiye ev jî bandorekî mezin li karker û xebatkara dike ji ber ku evê ku fabrîqê wan hene kargehê wan hene nikarin xebatkara li wê derê bidine xebatê kare bi kurtayî wiha bîne ziman Belê spas bo te Özgür Mehmetoğlu Diyarbakır'ê li gel